دەمساڵا چنینا پیڤازên عشق لە کانتۆنا جزیرێ دەست پێکریە. باژارê Amûdê biçandiniya pîvazên عشق navdar e. Bîrê beherî danîne 20 30 40 50 evane danîne. Idnan Seydoyê ji gundê Sînceqa Hac Seዕdûn îsal 52 pîvaz çandiye. Ew dibêje ku mûsima îsal jiya par baştir e. Lê wan di peydakirina mazotê de pir zehmetî kişandin. Zehmetiya ewil mazot. û mewadê din jî wek dibêjin peredestin madê germê cemidiyê evan hengî wek dibêje mezderê wan ne mewsûqin. Em diavênê mefûlê xwe nasînin yani li gor nezrame. Em mecbûrin berê xwe din ticariya vê gîdona magîdona ew jî misan mezderê wan ji kunê çi tê deyê çi tê tuneyê ew ji mer bi ev tê deyê wan istemal dikin. Wezîfa xwe dişînin nastînin ev yani. Bes mişkîla me mezin ne divan çıkar. Evana jî bes mişkîla mezin herî mezin mazot. Ji sedî pêncî ji erdên Amûdê ji aliyê cotkaran ve di demên dawî de bi pîvazên eşk tê çandin. Ji ber vê jî pîvazên Amûdê li tevahiya Sûriyê di aliyê başbûna xwe de tê naskirin. Bazirganên ku di aliyê firotina pîvazan de kar dikin dibêjin. Ji ber başbûna pîvazên wan heta bi Başûrê Kurdistanê jî dişînin. والله زراعتها ما يعني مليم قاتني وبيفازي ما ممتاز درت كيفون باشن وطلبك قلك سر هي. نها اف بيفازي كوميديتن ودانه اف وقت بازرگان هون دردخن كي دري؟ اموانا وشي نوع ارضا كوم دكن اموانتين المستودعاتها وجا فرضنا اموان شنن شامي شنن ديريد شنن داخل يعني جيد غازن. جبلي سوريا هون كدشين؟ يعني جغني سوري كردستاني هي متشينيني. صار طلبية من يعني. إيصال بيفاز باشي يا صالي تشوني؟ لا والله إيصال زمان قوي باشتر به. صالي تشوني بيفاز نباش به. إيصال تونا بيفازين عشق بسيصد حتى 400 دولار أمريكي لهريمة تفروتن. لعمودي سي جورين بيفازان تين چاندن و هر يك جوان ببوهايك جدا تفروتن. يلا